Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namle ta khale ho singo Mr. Post. Na Vhengele ra ka Bilisi. Yeah, and then I'm of course that there of course Henny so makali of course le Vhengele ra ka Bilisi hinkwenu a swi tiva ku yisukele kuni yisukele la of course loko singo hi nga hi swi voneni of course a kha sungula his allegedly triple story la nga fika a vula leswi of course plan leyani hi vonini na mina 3 hayi leyo a kwa two room ehenhla muku ya khuphuka yi ri na Vhengele ra ka Bilisi la henhla le a ku fosteriwi ncimba hi xipedi la ku ndliwa swilo swa mampela. I'm sorry for that. Well, to put it here, shouldn't talk to Shambisana, of course, a couple of show on a comes of Yena, it take a 3 minutes so plan of course already only allegedly was in Liana or Sungo Mr. Post. So I found the Vhengele Billis, of course. Yeah, so can I comment of course in again a video of course you go Mr. Post allegedly not triple story of course again I come some plan. I gonna comment of course in a Vhengele from me, Shokoranga for Comsacom, Vhengele Billis. Mashangani village ako Bilisi eating house okay anikombera ku ansendela information anga sendanga so guys loko mina file mi senda ka mastertsonga@gmail.com yeah loko Google Maps of course lucky enough swi ve simple ku va ni kuma ndhawu leyi because yi le kusuhana pato if case a nga ri yona le a swi ta swi hluphinya so ya ka Mashangani village Mashangani xivongo vhele Mashangani village hi laha ya kona of course loko hi ya lava Vhengele ra ka Bilisi so Vhengele ra ka Bilisi hi leri kwala ni ri kwala patwini kwala wa zangu swi ni hlupha because lucky enough loko kusuhana pato wona mhaka leyi ku hi laha obviously ni nga sungula ni lava ku loko ni kha ni cheka la patwini la loko ku va hi va hi na street view ma vona leswi swi nga endla ku swilo swi olova ku ni kota ku va ni ri kuma Vhengele leriya a hi tshinenyana mahlweni so Vhengele ra kona hi leri ra ka Bilisi loko hi zooma laha we can see tsariweni la ku Bilisi eating house ma mhaka leyi before hi compare swo tala ya ka ti-images ku ti-images ni kota ku va ni tikuma of course yeah, as you can see, here's the area, here's the place. As you can see, say leswi a swona ku tsala ku Bilisi eating house. So yeah, ha kota ku swi vona ku dayideng leyi a ku ri cafe wona mhaka leyi a ku ri cafe na swona swi tsala ku Bilisi eating house but it's very clear ku khale vhele a ni ma swi tiva ku khale a ti ri koti cafe a ku nga xavi swibyala a nga ndli swa ti-alcohol ka ti-cafe ne okay na of course tikomba na ku leyi yona old section ya kona leyi hi vona ku leya white because hala kun'wana swi ku tlhoko na side rin'wana yi nga tlhelo leyi ya yellow nyandza tlhela yi komba kahle ya ra ka maps swo ku original loko yi langutisa ku ri leyi ya original unless na yo tlhela extend but this side swi komba na ku kona ku ri ka original ka kona ka Vhengele ra ka Bilisi yi tlhela yi ta of course hi different angle as you can see sa swi vona ku this section swi tikomba ku ri di-cafe wona mhaka ni ta tlhela ni veka na ti-cafe ta khale tin'wana ta kun'wana loko ni kha ni search as you can see so ti-cafe ti va ti endlise swo khale so ka cafe of course a ku xavisa swakudya swo hambanahambana ku nga xavisa byala ku xavisa mugayo a mi kuma ku ti-village to tala ku ri hava tina ni ti-shop a swi fana swi nga tala makule sa mi kuma ku na cafe va ku na cafe mi kuma ku xavisa swilo va ku na Vhengele ro karhi a mi kuma ku ri rin'we in most cases ka ti-village to tala wona mhaka leyiwa so tlile loko hi langutisa kwalano swona ku se ku xavisiwa byala wona mhaka leyi se ku xavisiwa byala kwalano hi langutisa this place ya Vhengele ra ka Bilisi so as I was saying hi area liya hi leyi tikomba ku ri ya khale section and then swi tikomba loko ni kha ni langutisa lava extended this other side leyi tikomba ku ri ya yellow a ni ma swi ku ndhawu leyi va yi kulukumbenyana na side ra white na ra yellow white leyi nga ka right and then yellow leyi nga ka left swi komba na ku extendiwa hala ka left if so loko ri ku extend ku ni vona ti ri ku hambana ti-building ta vona ni twisisi ku khala yi va yi ri kulu hi ndlela leyi na I don't think so mara hi le henhla loko hi langutisa laha yi tikomba yi ri ntsanana yi swi confirma swi hosi ngo va vulaka swona so hi da hi kha hi ya endla because ni mi komba swona ku what I'm trying to say a ni hete Ben Mayengani of course i endle Vhengele ra ka Bilisi le henhla le so loko se hi languta hi le henhla ni swi confirma swilo leswi hosi ngo va a swi vulaka a ni ma swo hi leswi phela hi loko ri se ri helerini side ra white leri nga hala then hala kun'wana ni hala ka yellow so hi va hi kha hi sendela ka yindlu ya Ben Mayengani tanihi veka ka left kwala so hi kha hi compare kwalaho swo loko ti-size leti ta ringana
Taringana size as you can see masho taringana so it's very clear we can confirm kumpela shiloko beni Mayengani mpela I thandeke Vhengele ra ka Bilisi henhla ka yena ka double story ya yo triple ya yena le henhla Vhengele ra ka Bilisi leswi hosi ngova a nga vula swo swi vheta swi twisiseka ku hosi ngova yi zama ku vula in as much yona mi nga kuma ku a yi refera ngopfu ka this side ngopfu le a ra ha ri ntsanana ngopfu ka khale mara loko se hi langutisa as a whole we can see ku ri hi mpela and la ka section ya beni Mayengani it's almost ku ringana Vhengele ra ka Bilisi loko se hi ri langutisa as a whole vona mhaka leyi loko mina so leswo sweswo ize yi hlupha ndhawu ya kona kwala ka Maswangani kuma u nghena loko a ni munhu va ha nghena la a ni vonangi swi tikini ku ni yi kuma ndhawu liya as you can see ta tlhentlhelela mi kota ku va mi ri vona Vhengele riya loko munhu a kha nghena vele a ni munhu va kha ya ka nhlaniki munhu ngheni patu reri oni nda so yi kota ku fast forward nyana hi ba straight patu reri munhu va a famba straight a ku twi a famba straight munhu a ku twi famba straight sweswo straight loko mi fika board ya Maswangani hi le ha ku hindza nyana mi vheta mi ri vona Vhengele ra ka Bilisi ku va ku ri ri kwala exactly loko ha ku hindza board leyi a hi tlheleni ka board liyana yi ku ku na board ya Maswangani immediately mi vona board yo nghena ka Maswangani a hi patu ro sungula reri maybe ra vumbirhi ri nga kwala munhu se I vona inani Vhengele ra ka Bilisi as you can see loko se ri le ndzhaku ya area munhu languta area sweswo ku hi koho kwala a ndzi tikombi loko yi nga yi ri combine na swin'wana kwala tlhelo mara hi koho kwala so guys next time ti-soundfile ti va ti helerile swilo swi kota ku olova because if not ndhawu leyi a yi nga ri kusuhana na patu nge ni nga yi kumangi so hi rona Vhengele ra ka Bilisi ra kona so hopefully se ha swi twisisa ku loko ndi ku Vhengele ra ka Bilisi hosi ngove a duvula yena loko beni Mayengani of course I tlhandleke Vhengele ra ka Bilisi ehenhla ka yindlu ya yena va yona mhaka leyiwa hi leswo ya and then of course hi hetela Henny se la hi ta ku xi congratulate Dimene xibini swinene ku na risimu ra yena of course leri a nga feature na Queen the vocalist as you can see very teka risimu ra kona a hi ri pfuleleni nyana lani okay ra house so xibini and xi le ka top 60 as you can see kona ka music loko top 60 yo tsala ku hashtag yena no yo tsala ku hashtag a xi lungheni as you can see loko hi ta congratulate ka Henny se i tirheni swinene yo I mean 1 million views it's a lot it's too much va combining okay as you can see yena va khayimela hi Xitsonga so I representing kahle swinene and swi komba ku ri big song ku mina inani TV a ni vona I'm very sure ku risimu leri ra tlanga na le ka TV leri as I've had the Zulu so kuve combination ya kahle Xitsonga na Mazulu so yeah that was a great strategy and simbini swinene ku na 1 million views so we proud as vagaza va tirhi swinene yeah loko ra mungeza subscribe na kumela mi click subscribe